الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتي الله سبحانه وتعالى تدل ماوند تو دو سني دو هاند دو يتede yentori yo juure en laaro mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli e meden sabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah taw rakkantina jokkuɗen allahumma amin. Ngal dambugal ɗo dambugal noga e go aɓal dambugal babu dambugal fi ta'awuni fi wallodirgol alal birri e ɗiggere e moƴƴere e kulol Allah wattaqwa e hulgol Allah rentagol Allah. No hana wallodirede fi yo Allah rewe fi yo Allah ɗofte waɗi wonde ko goɗɗo wallatama fi no heɓira moƴƴereji ɗi an tun wonde haɗaɗa ami ma cheytane foolay si wallodirama e hulgol Allah ngol wallodirama e ɗoftagol Allah ngol ɗoftare Allah nde e kol Allah ngol yaaji hakkude yimɓe ɓe. Wiɗo o addigal dambugal ɗo o no fodirno noon wonde ko o fuɗɗorta ko ayaji alqur'ana ɗen. O wi ɗo o addi ɗo aya Allah subhanahu wa ta'ala o daali: wa ta'awanu ala albirri wattaqwa. wa ta'awanu wallodire onon julɓe ɓen wallodire mo ɓe walla oya alal birri e hoore ɗiggere nden wattaqwa e kulol Allah ngol. Oto ka timmode ayo wi: wala ta'awanu alal ismi wal udwan. wota on wallidirde e hoore bakkatu tawa bakkatu heɓoto ko wonno nge wallodirde ko nge hoore muɗum ma jaggutugol tooña harano nder muɗum tawallu goɗɗo e hoore tooñe tawallu goɗɗo ka heɓata bakkatu sabu no kala mo walluɗa ha heɓi bakkatu ma walluɗamo ha o tooñi an kadi heɓay geɓal e bakkatu ko o heɓi ko. ɗon ɗo ko yamirore wa ta'awanu wallidire fi ɗoftare nden e kulol Allah ngol. Wa qala ta'ala Allah to ɗon kadi o wi kadi fayin: wal asri mi wondiri zaman ma mi wondiri alansara. Allah subhanahu wa ta'ala kanko o wondiray ko faala o waɗi kanko o landatake ko honɗum o waɗani ɗum ɗo ko yimɓe ɓen noon kañum landete ko honɗum waɗanɗa ɗum. Kanko emo wondira tagore ko o tagi ko kono enen nayi en wondir ko taga enen ko taguɗo on tun wondirte inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin. O yimi wondiri alansara innal insana tabiti wonde neɗɗanke on neɗɗo wo neɗɗo lafi husrin himo e nder perdi. Neɗɗo wo neɗɗo fop no e nder perdi perte hani ko boniregol. Neɗɗo wo neɗɗo no e nder borrede fi makko on boni. illa alladina amanu o ittintinni ɗo o wi sina ɓen gomɗinɓe goo wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi woni ɗiɗi wa tawasaw bil haqqi ɓe wasiyodiri goonga ɗum woni ɓe yamodiri goonga
woni tati watawasaw bisabri ɓe yamodiri kadi muñal siforɓe ɗiɗo sifaji nayi ɓen ko ɓeyɗo tun woni perdali luttuɓen fop koye pertu woni ko ɓe woni joldude ɓe ƴawra ɓe faggo kono haray ɓe feggade ka ɓe faggotoɗo ɓeɗo koye pertu woni kono gomɗinɗo golli golle moƴƴe tawa hakkude maɓɓe kamɓe kadi ɓe yamodiray ɓe wasiyodiray goonga kam ɓe yewtodiray goonga ɓe jaɓa goonga kadi si ɓe yewtama ɓe yamodiray toon yoɓe muñño satte ndeji yanayɗi e hoore maɓɓe ɗi ɓeɗo kañum pertali ɓeɗo pertewtali ɗum قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إمام الشافعي نماكي حالة معنى مكة فيرو مكة كدندو ووي إن الناس تبتي وند يمبه بين أو أكثرهم ما كبر هيود يمبه بين في غفلة بين ويل سندارة أن تدبر هذه السورة غاي تسكا غول واتنا إلى غول تشورتول دو no ari e konngol ngol imamu Shafi'i wi wonde ngol cortewol ɗo hara ko ngol ɗo tun Allah cippinno hara alqur'ana on ko ngol ɗo tun cippino e mum ɗum ɗon hareno yona ni Allah hujja e hoore tagore makko nde ɗum ɗon gayni han ɗum ɗon yoni hujja haran tagore nden ala hande kadi ko lamitora hakkude mum e Allah ngol ɗo tun ani ko waɗi ko woni e nder maggol kon ɗo no mawni ko soomiɗo kon no ɗuuɗi koye wonde yimɓe ɓen fof ko e pertu woni sina ɓe sifoɓe ɗi sifaji ɗo nayi no foti yimɓe ɓen ɓe wattaner ɗin sifaji nayi ɗon hara ko ɗin ɗon ɓe siftorta hadis arano on ka dambugal ɗo kanko watti 170 bi defterne fuɗɗa jangede an abi abdirahman zeyd ibn khalid al-juhani ittama yoɗo qala oma radiyallahu anhu yo Allah yurmi mo qala o maki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah on maki man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza mo hebli hono ma haɓowo fi sabilillahi haray kanko kadi o haɓi ani mo prépari yahowo jihadi jahaza préparugol mo ngol sodangol mo aalaji ko haɓirta ko ma njoɓa ko yoɓoto ko ma mbaɗɗateri ko waɗɗoto ko ma ko ani ko hutorta kon ɗo ton mo prépari ɗum haray kanko kadi no wawi wasi ko kanko tigi yehi waɗoyi andi ɗo ko wallodirgol ngol joni na foppu yahata ka front na fo watta jihadi o na fo piiridete kono si an tawi an a wawata yahugol piiridoye kono a walli wonɓe yaade piiridoye ɓen haray an kadi a wayi wasi a piiridoyama a heɓa e baraji ko ɓe heeɓi ko ɗum ɗo ko wallodirgol e hoore ɗiggere e hoore ɗoftare Allah wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza mo lontike wonɗo e haɓoyde fi sabilillahi ka ɓeygure makko o lontori ka ɓeygure o lontorimo ka ɓeygure makko moƴƴere haray no wawi so haɓi mo dépensi ɓeygure wonɗo e haɓude jihadi fi sabilillahi wonɗo ka front o hare mo acciri buy hare no acci ɓeygure ɓaawo mo dankanike ɓe ɓeygure maɓɓe nde ɓaawo maɓɓe haray no wayi wa si tawi o yehi kanko tigi ka front ton e haɓugol jan si a yooɓinmo si a danki ɓeygure makko nde ɓaawo makko haray no wawi an kadi sa waɗi ko woni e wadde kon muttafaqun alayhi no fotta e sellugol o hadis ɗo hadis ɗimmo on ɗo kanko watti 170 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu o maaki tabiti wonde nulaaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam immini kunu ba'atha ba'athan o immini kunu ila bani lihyan ma lahyan e ngol leñol ɗo min hudayli jeyaɓe e leñol hudayli ko leñol janol no ay sa wi joni fulɓe ɓe sa wi bani lahyan no ay e nder fulɓe sa inni yette bariɓe ɓe bani lahyan ko fakhidun min hudayli hudayl ko leñol arabu andagol mawnugol noon yaajugol moƴƴi hoɗugol e nokkeli buy kadi e nder leyɗe arabu ɗen hudayl fulan ibnu fulan al-hudali sa waɗa nisba itta ya on a wiyata hudayli wiyata ko hudali wona wiyata almadani a wiyata almadini wiyata almadani nelaɗo immini konu ko yaha ka ɓeeɗo haɓoyaɓe ko waɗi ɓe murti ɓe faalama murtinde ɓe dartanike julɓe ɓe darande bonde ɓaawo immini fagala o maaki liyam ba'is yo yaltu yo yahu imbi'as ko départugol ko nulitagol yo nulito min kulli rajulayni kala worɓe ɗiɗo ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe wal ajru baynahuma kono joddidinno hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo kala suudu ka tawata ɗiɗo no ɗon nene gotoɓe yo goɗɗo e maɓɓe yaw si goɗɗo e maɓɓe yahi o ya lutti aɓan siɓe fof ɓe yahi galle ɗen yeeboto yo goɗɗo yahu goɗɗo lutta ko danko galle ɗen kono ara en joddi ndin yahuɗo on ko heɓoyta kon ko hakkude maɓɓe woni ɓe senday mberu ko yahuɗo on heeɓi kon fof en joddi ndin luttuɗo on kadi dankaniɓe ɓe gure nden on kadi heɓa e wona ɗum ɗum ɗo fof holli ko wallodirgol ngol wonde si a walli wonɗo e wadde ko moƴƴi an kadi heɓa e baraji wa kanko wonɗo e wadde ko moƴƴi kon o woni e heɓude kon rawahu muslim wa an ibne abbas radiallahu anhuma anna rasul allahi sall allahu alih wa sallam laqiya rakban birrawha fa qala man ilqawmu qalu almuslimun fa qalu man anta qala rasulullah فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم oɗo hadis kanko watti temedere capanɗe jeenayi ko abdoullah ibnu abbas woni ko fillimo yo allah weltanamo weltano ɓen makko weltano sahaba ɓen fou o wi tabiti wonde nulaɗo allah on lagiya fotti lagiya ko hawrodirgol hawri rakban e seteɓe o fotti e setewol bir rawha e nokku no wi rawha ɗum ko yaltugol madina ɓay o hawre maɓɓe ka wiyete rawha fagala o wiɓe manil gawmu ko onon homɓe ko yimɓe homɓe ko homɓe ni gaalu ɓeyni almuslimuna ko julɓe ko jebbiliɓe fagaalu ɓeyni man anta an kadi ko an woni hombo nelaɗo andaɓe ɓe anda nelaɗo kono ko seteɓe no ɓe fottu ɓeyni ko an wa hombo gaala o maki rasulullahi ko nulaɗo allah on ɓaawo ɓe yewti ɗum tun farafa'at ilayhi imra'atun sabiyan sonnajo go townanimo payku boobo towni boobo ni hollimo o wimo fagalat o wi kanko sonnajo ali hada hajjun oɗo no heɓa hajju ni ko feeñi kon ko fokkutuɓe yaagol hajju ngol setewol ɗon nelaɗo fotti e maɓɓe kawete e nokku no wiya rawha joni noon o sonnajo ɗo ko kanko e ɓe to wondi kono ko hajju ɓe fokkiti
o landimo noon ene wona oɗo no wawi hajjude wona kum bobo hunɗo no wawi hajjude ali hada hajju ani kunɗo no wawi hajjude qala lalmaki naam hihi walaki ajrum kono an kadi haɗa jogui joddi ko hajji kon ɓay ko an wallitomo ha o hajja anda on bobo ɗon kanko tun o wata yaade o hajjoya kono si a yooɓike bobo on a andiyanike mo hajju a waɗanimo conci ihramu ɗi iko gorko on yaadi a bambimo ma a towimo on wangike suudu kaaba on yahi safa e marwa on yahi mina on yahoyi arafa on arti muzdalifa on artiti mina a buganike mo ɓay kanko wata yaade o bugo a buganike mo kaaje ɗen balɗe ko woni ɗon mina kon on arti on wangike wangago a towimo ma a bambimo on wangike wangago hajju ngon on yahi safa e marwa e on wangike wangago waynorgo ɗum ɗo fof hareɗa bambimo ma eɗa towimo ma eɗa sekkimo ma eɗa puusamo e puusu hum a golli a yangike fi wallitagol mo fi yo waɗo ɗe ngal dewal ɗo ngal tugal e tugale l'islamu jowaɓal ngal kadi nalmaki walaki ajru ɗa jogui joddi koko walluɗamo ha o heeɓi baraji ko kala mo walluɗa ha heeɓi baraji a heeɓay baraji wano woniri noon mo walluɗa ha heeɓi bakkatu o an kadi a modda e bakkatuji ɗi rawahu muslim ko filli hadis o ko imam muslim ɗum ɗo ko addiri oɗo hadis e leygal dambugal ɗo wallodirgol e hoore ɗiggere e ɗoftare Allah kulol Allah ko tawde bobo on tun kanko tun o wawata waɗande hoore makko hajju be o walle jon noon walluɗomo on lalmaki an kadi aɗa mari baraji وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح المتصدقين أو المتصدقين oɗo hadis kanko watti temedere capanɗe jeetati ko Abu Musa al-Ash'ari woni ko fillimo radiyallahu ta'ala anhu o itti ennaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nulaɗo wonde maaki alkhasinu sokowo fandiri ɗo ko magasinier wona sokowo dey ka kasoto ko halfinaɗo magasin on soka sotta manay gollowo almuslimu tawa ko julɗo al aminu tawa ko hoolaɗo o addi tati ko gollowo khasin sinama khasin ko halfinaɗo golle ɗen joni ko kanko woni comptable jon ma ko kanko woni ka magasin ko kanko wiyete e a jonnemo ɗon délivre mo ɗon ha sabakari jonnu kaari ha sabakari o wiyata ko julɗo tawa ko hoolaɗo alladi on yunaffidu ma umira bihi o mono signa ko yamira ko manam mo waɗa naffada ko gollugol ko exécutugol o golla ko o yamira kon no o yaminira noon fa yu'tihi kamila muwaffaran o jonnamo tawa no timmi ko yamira kon haɗa ɗuytata few na wigol ɓay ɓe andata ɗo yomi ɗumanno no gasa ɓe landitata komo ikimi ɗumanno ɗo se mi ruccita ɗo seeɗa tayyibatan bihi nafsuhu tawa ɗum no laaɓani e laaɓi ka wonki makko fa yadfahu ila alladi umira lahu bihi aw umira lahu bihi mo o yamira on yo o jonnu tawa ko jonnimo kon ko yamira kon yo o jonnu o jonna hara o timmina hara o ɗoytaali oɗo ahadul mutasaddiqayni o woni gooto e waɓɓe sadaka ɓen ɗiɗo o woni gooto e
e ɗiɗoɓe waɓɓe sadaka ɓen ma o woni gooto e waɗuɓe sadakaji ɓen imma ɗiɗo ɗimmo bimana si tawi patron on inni gollowo on bon ƴettu kun sakum maaro ɗo naɓa jonnoya kaarijo kanko gollowo mo ƴetti kun saku hum o naɓi o jonnoyi on tawa mo weltori kadi mo weltori ko patron makko okki oɗa miskino ko o naɓa kadi o jonnamo e hoore tawa ɓernde makko nden no weltina bos ɓe kanko woni wo ko okkugo ɓi kanko woni wo ɓi kanko woni wo o naɓa o jonnata mo welti o kamɓe ɗiɗo kanko e patron makko fof ɓe woni waɓɓe sadaka ɓe mana kamɓe ɗiɗo noon ko ɓe waɓɓe sadaka ko ɓe yoɓete joddi wotiri ko noon si tawi hara ko mana koye société o woni ko buy kafi société o kanko ko gollowo maɓɓe si ɓe yamirimo yo waɗu ko moƴƴi yo naɓan yimɓe ɓen ko moƴƴi yo jonnu oɗa yo jonnu oɗa o jonniray ɓe noon tawa mo welti kadi hara o hamaki ko ɓe woni heɓude kon o monaki ɗum o hasaki ɓe haray kanko o kafidi e ɓeya ka société ɗon waɗugo sadaka ɓe fof ɓe woni waɗoɓe sadaka ɗum ɗo holli mo wallitike fi moƴƴere o heɓay baraji wa waɗɗo moƴƴere nden hadis o no fotta sellugol muɗum wa fi riwayatin eri filla e goo alladi yu'ti ma umira bihi on mono okka ko yamira kon yo okku patron on innimo a okkay kaarijo a jonna en ɗon kaarijo ha saba kaari o waɗira noon o jonna haray kanko kadi o jeyama e okkitirɓe ɓen o jeyama e waɓɓe sadaka ɓen wa dabatu almutasaddiqayni bi fathi lgafi ma kasri nuni ala tasniyati ɓe masiri o mutasaddiqayni gaafu on gaaf toɓɓuɗo on ɓe waɗa mo e poccal dow e mutasaddiqayni ma kasri nuni nunu on o masire ley mutasaddiqa gayni si ɗum tawi waɗirama ni haɗay ko ala tasniyati ko ɗiɗo ko gooto e ɗiɗoɓe waɓɓe sadaka ɓen wa aksuhu alal jami si en wi ɗaafo on o watte kasra nun o waɗe fataha hara woni jamu andi ko sendi hakkude jamu muzakkari salim e tasniya ko waɗi ɗo ko ka halatu nasbi ma halatu jarre muslimayni muslimina tawi muslimayni ko julɓe ɗiɗo muslimina ko julɓe buy gaari ayni gaari ina ko wannon ko wana noon ɗum ɗo ko qaida muttarida siko tasniya ma qabla ya yakun maftuhan wa nun takun maksura wa aksuhu aljamu o wi ɗinno riwayaji ɗiɗi noon o wi wa kilahuma sahihun riwaya maseɗen ɗiɗi noon haray no selli so wi ko ahadul mutasaddiqayni ko gooto e waɓɓe sadaka ɓen ɗiɗo ma ahadul mutasaddiqina ko e gooto e waɗoɓe sadakaji ɓen o jeeya ɓe mana gollowo on si o yamirama yo waɗu moƴƴere o waɗi moƴƴere nden haray kanko e yamirɓe mo ɓen ɓe fof ɓe woni waɗuɓe ko moƴƴi allah waɗi en waɗoɓe ko moƴƴi torki allah subahanahu wa taala yo allah faami hen dina kam faamu selluɗo arsi ken kadi gollitirgo jaɓanen ko golɗen kon wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin hi on o jonna wi'aɗo yo jonne on fa yu'tihi o jonnamo o yamira yo jonnu on yoni kanko gollowo o wi'ama yo jonnu kaarijo fa yu'tihi o jonnamo o jonna on aleykum salam o yiiti wano ñanda wotere ma balɗe ɗiɗi aray ɗon no waɗi ɗum o fimi suuma en kay koye ɗon o fuɗɗi yiide ko ɗo fuɗɗagol makko woni e nder suuma e on balɗe tati sakkitore ɗon ko balɗe tati sakkitore ko ɗon woyi ko ɗon woyi yani
suuma o maydu e makko maydu himo tawi mo mo fiini fiini e kadi ɗon goota sukaro kadi ara ñalorma suuma e lando fi ɓeygu makko bangi ɓeygu makko na subhanallah wattaka ñalorma suuma o doola ɓeygu makko ha o foola ɓe kafa bangi ara kon mi waɗɗiɓe fi suuma e ɓeɗo ko landi joni ono jiwo wonɗo e fuɗɗede helli feede andi jiwo no jaa e mandeji kelle fiye muɗum o yigo jiiƴam fiilayeru joni noon ka lannode suumaye ɗo e balɗe tati sakkitore ɗen ƴiiƴam ara e makko premier fois o andi ɗo o helli faama ka ƴiiƴam ɗan ari e makko wo hande kadi o helli faama joni noon ɗen balɗe tati ɗen ɗo yii ƴiiƴam fiilayeru ɗen andi sonnajo helli faaɗo si o yii ƴiiƴam farilla makko ɗan e nder suumaye ko yo taƴu kono ɗen balɗe ɗon o yoɓayɗe joni ɗo kanko o kontama o helli faama koka fuɗɗago yiigol ƴiiƴam wiyete o helli faama ka ɗan ɗon ƴiiƴam ko tuma ɗan lanni o laaɓi ɓorde ɗon heɓi yeeso kontete haray o helli faama se wi ko ɓaawo o laaɓugol ngol ko ɗon wiyete o helli faama haray ɗen balɗe ɗon tati o yoɓataɗe se wi ko patti ƴiiƴam ɗan ko ɗon woni kelle fuye on hara ɗen balɗe tati ɗon o yoɓayɗe ɓe masalan mi yaali karama ko ɓen no wooli fi makko o gasa haray ɓe wooli fi makko kono mi hawranidaale makko kono Allah ko fuɗɗore nden ka o yii ƴiiƴam ɗan ɗon o woni hellifaaɗo jooni ɗen ɗon balɗe tati suumaye ɗan ɗen ɗon woni fawiiɗe mo kono ko yo yoɓɓayde o sellataka o hoora ɗe kono aray ko yo yoɓoyɗe ko rentagol ngol ɗen ɗon balɗe ko yo yoɓude ɗen ɗon balɗe tati ɗe o yi ƴiiƴam e muɗum ko ɗo woni rentagol ngol to Allah mi ɓeyde ɗaɓɓutugol masala on inchallahu taala ɓe landi landal ɗimmal ko goɗɗo o arti ko voyage o iwi yette sojo awa ka suumaye ɗo o ari e ñalorma suumaye o tawi ɓeygu makko o inni ko yo ɓe kafu mbaldi sonna joni wi subhanallahi ɗum wattake ñalorma suumaye ɗum ko jemma suumaye waɗirte na ñalorma o inni he immi ɗon o hollimo doole o gerde makko mo ɓurimo doole ha o foolimo few ɓe kafi mbaldi ɓe waɗi dewgal e nder ñalorma suumaye aray ko honɗum fawi ɓe ɗon kamɓe ɗiɗon sonnajo on ɓay tun o doola hunde fawakimo kanko woni ñallal ngal boni ngal ɗon kanko ngal ñallal ɗon o yoɓay ngal kono kaffara fawakimo gorko on ngal ñallal ɗo ngal bonirimo o yoɓay ngal ñallal no waɗɗimo kadi kaffara on ko honɗum ko rinɗingo yette sojo simo mari si o mara ko yo hooro e lebbi ɗiɗi o jokkidira ɗi ñalla muññagol ñallal gotal defimo hoorugol lebbi ɗiɗi si tawi nawnare yanoyi e makko o wawa yaali hoorugol lebbi ɗiɗi jokkidiraɗi ko yo ñammi miskiɓe 60 ɗum ɗo yeddude ala hakkude karama ko hoɓɓen wonde on kafara no fawimo madama o waɗu e dewgal hakkude makko e ɓeygu makko e nder ñalorma suumaye ɗum tori Allah dando en jarriɓeɗe so faɗi jarrabuyeji wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin